Khotso weso. Lebitso la ka ke Khotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya phuputso, metheho ya yona. Jwale re tswele pele mona moo re ntseng re shebile mehlodi ya bobedi, e leng secondary data, mehlodi ya bobedi ya phuputso. Jwale re qanolle, re shebe mona moo ho qanollwang mehlodi ya bobedi ya lesedi, ho qanolla mehlodi ya bobedi ya lesedi, e leng analyzing secondary data. Qanollo e leng analysis ya mehlodi, sources, mehlodi ya bobedi e secondary, e ka rerelwa kapa aima ho sheba dikamano, e leng patterns kapa tatello, trends ya ditholwana, di-results, e le ho fumana mohlala, track, wa kgatelopele, e leng progressions, nakong e itseng, kapa ho nyebekolla ditholwana, di-results, ka sepheo sa ho aha mohlala, e leng case, o utlwahalang, etsa case e strong. Ditsela di ngata tse fapakaneng tsa ho qanolla mehlodi ya bobedi ya lesedi. Boholo ba tsona ha bo a fapana le tse sebediswang ho lesedi la mathomo, e leng primary data. Le ha ho le jwalo, ho bohlokoahali ho totobatsa mefuta, di-methods, mefuta e meraro e lokelang, e leng e suitable, e lokelang mehlodi ya bobedi ya lesedi, e leng qanollo ya dingolwa, content analysis. Litsela, process ya ho fumana phapano, anomaly, dikamano, di-pattern, le kgokahanyo, e leng correlation, ya lesedi, data, e leng data mining. Esita le qanollo ya lipalo-palo, statistics, e leng metha-analysis. Ho bohlokoahali ho totobatsa di-mefote, e meraro, mefuta e lokelang mehlodi ya bobedi ya lesedi, e leng mona moo e leng qanollo ya dingolwa, content analysis. Litsela, process ya ho fumana phapano, dikamano, le kgokahanyo ya lesedi, e leng ho bitswang data mining. Esita le qanollo ya dipalo-palo, e leng metha-analysis. Jwale ha re shebe qanollo ya dingolwa, e leng content analysis. Qanollo ya dingolwa, e leng content analysis, ke sebopeho kapa form, sebopeho sa dipalo, quantitative, sa ho qanolla. E kenyeletsa tlhahlobo, e leng examination, ya se ka balwang kapa sa countwa, se ka balwang sengolweng kapa texteng, sa sebopeho kapa form, sebopeho sefe kapa sefe, e leng dingolwa, di-article, dipapatso, ditaba, jwalo jwalo, kapa bophatlalatsi, e leng media, jwalo ka ditshwantsho, mananeo, diprograme, a television kapa seyalemoya, kapa difilimi. Esita le diphatlalatso kapa phatlalatso e moyeng, ena e live, jwalo ka dipotso, di-interviews, dipapadi tsa kalaneng, theatrical, e leng di-play le di-concert. Qanollo ya dingolwa, e leng content analysis, hangata e etswa
ho mehlodi ya bobedi ya lesedi, le ha e se ka ho tlameha, not necessarily. Mefuta kapa mofuta ona o thehilwe mahareng a dilemo tsa 1990 haholo Amerika ke teko ya positivism. Positivism ke filosofi ya tsela kapa system e nkelang hloohong tse tiisitsweng ka lebaka le nang le kelello, logical reasoning, kapa dipalo, maths, mathematically. E le hore ho thwe ke teko ya positivism ka sepheo sa ho tlisa taolo ho moetsi, e leng subject, moetsi wa moelelo wa ditlwaelo tsa bophatlalatsi, e leng cultural subject, wa dintho tse tshwarehang ka ho ya ka sebaka seo a leng ho sona. E le ka sepheo sa ho tlisa taolo ho moetsi wa moelelo wa ditlwaelo tsa bophatlalatsi wa dintho tse tshwarehang ka ho ya ka sebaka, e leng domain, sebaka seo a leng ho sona. Qanollo ya dingolwa, content analysis, e etswa ka ho bala counter, ho bala mekgahlelo kapa ho bala makgetlo, frequency, ao dimaka, e leng phenomena, di hlahang ka ona ketsahalong, e leng casing e itseng, ka morero wa ho bekga, e leng ho etsa cage, ho bekga bohlokwa ba tsona papisong le diketsahalo kapa di-case tse ding. Mohlala o bonolo ke ona, thutong kapa studying ya tekano ya merabe, motho a ka bapisa makgetlo, e leng frequency, ao merabe e fapakaneng e hlahang ka ona makasineng o pepesang mehlala ya botjhaba Afrika Borwa. Bohlokwa bo boholo bo behwa hodimo ha sampling e etswang ka hloko le hodimo ha tlhopho, e leng categorization, esita le hodimo ha ho fana ka moelelo ka matshwao, e leng di-labels, le mabitso, di-title, a supang boitsebiso le kamano ya tsona, ho bitswang coding, ka morero wa ho fumana kapa ho achieve, ho fumana boemo, level, ba ho se be le eme, ho se sekame, e leng ho ba objective, boleng, e leng reliability, le kakaretso, generalizability, ha mmoho le tswelopele ya di-theory. Ke ka ho thweng bohlokwa ba boholo bo behwa hodima ho bitswang sampling e etswang ka hloko le hodimo ha tlhopho, categorization, esita le hodimo ha ho fana ka moelelo ka matshwao, labels, le mabitso, di-titles a supang boitsebiso le kamano ya tsona, hona ho bitswang coding, ka morero wa ho fumana boemo ba ho se be le eme kapa ho se sekame, hape ho fumana boleng, reliability, le kakaretso, generalizability, ha mmoho le tswelopele ya di-theory. Ho teng mekgahlelo ya mathomo e mmalwa ya mofuta kapa method wa qanollo ya dingolwa, e leng content analysis. Jwale mekgahlelo eo wa mathomo e boletsweng ho thwe bolela bothata bo fuputswang, ho bolela ke eng e tlang ho balwa, hobaneng sena se amana le thuto, subject, e tla fuputswa, le tse ka hare, contents, tsa ditokomane tsa mehlodi, di-source, tse amanang le yona. Mane re bolela bothata bo fuputswang, le research problem. Jwale mokgahlelo o mong, sebedisa, e leng employ, mefuta, e leng di-method tsa sampling, ka sepheo sa ho hlahisa tse fumanweng, e leng di-findings, tse emelang, tse representative,
e le hore ke o fumana findings tse representative. Sena se tlama kapa se tla amana le kgetho e leng choice. Sena se tla amana le kgetho kapa choice ya diphatlalatso, publications, kapa media e leng bophatlalatsi o mong. Mehlala e kgethilweng e selected le dikarolwana tse tlang ho hlahlojwa kapa tse tlang ho etswa investigate. Ha re pheta hape re sebedisa mefuta di-method tsa sampling ka sepheo sa ho hlahisa tse fumanweng le di-findings tse emelang ho itseng. Sena se tla amana le kgetho ya phatlalatso e leng publication kapa media o mong. Mehlala e kgethilweng e leng e selected le dikarolwana, di-section tse tlang ho hlahlojwa. Hlopha, mokgahlelo o mong ke ho hlopha. Hlopha e leng ho etsa device dintho kapa dikarolo, di-units tsa qanollo. Hlopha kapa device dintho kapa dikarolo tsa qanollo. Tsena ke dikarolo kapa aspect tsa tse ka hare e leng content tse tlang ho bolokwa kapa ho retrieviwa le ho rekotwa ka sepheo kapa ka sebopeho sa coding. Tsena ke dikarolo, di-aspect tsa tse ka hare leng content tse tlang ho bolokwa, ho retrieviwa le ho rekotwa ka sebopeho, form sa coding. Coding ke ho fana ka moelelo ka matshwao, di-label le mabitso, di-titles a supang boitsebiso le kamano ya dintho. Hape mokgahlelo o mong hlalosa le ho fana ka dipalo e leng dinomoro, numbers, tsa codes tseo e leng ho methwa kapa ho mesharwa ha dintho kapa dikarolo, di-units. Dikarolo tsena ke di-units tsa qanollo e leng analysis ka sebopeho, form sa coding, ka ho hlalosa methati e leng manual coding. Hlalosa le ho fana ka dipalo, dinomoro tsa di-code tseo e leng ho methwa ha dintho kapa di-units tsa qanollo ka sebopeho sa coding, ka ho hlalosa methati e leng coding manual. Boloka e leng retrieve maqhetso, fragments a codeweng. Hona ho etswa ka matsoho, manually, empa system ya computer tse ding tse tsomang, tse searchang, di sebediswa hangata haeba sengolwa text se ka sa kena computing, sa digitaliswa. Mokgahlelo o mong, beha leihlo e leng ho check hodimo ha boleng, quality, ha o toloka, ha o etsa interpretation. Hona ho kenyelletsa dintho, di-issue tsena tse latelang. Dintho kapa dikarolo, di-units tsa qanollo. Na dikarolo, di-aspect tse kgethilweng kapa selected kapa mokotaba, themes, di ka arolwa ho tswa ho boholo, rest, ba sengolwa, text, ke potso. Na dikarolo kapa di-aspect tse kgethilweng kapa mokotaba di ka arolwa ho tswa ho boholo ba sengolwa e leng text. Hape mahlopho e leng classifications, dintho kapa dikarolo, di-units tse balwang kapa tse count-uweng di a tshwana ho di ka balwang mmoho. Hape kopano e leng combination ya lesedi, data,
le popeho formation ya diperesente tse 100, e leng 100%. Dintho kapa dikarolo, di-unit tse balwang kapa tse count-uweng di ka behwa ka bolelele ka dihlopha, e leng detail, ka tlhompheho, e leng authoritativeness, jwang le na kakaretso ya di-elements e tla count-uwa jwang. Dintho kapa dikarolo tse balwang tse count-wang di ka behwa, e leng weight ya tsona, ka bolelele ka dihlopha kapa di-detail, ka tlhompheho, authoritativeness, jwang le na kakaretso ya di-element e tla calculate-uwa jwang. Jwale re shebe mokgahlelo o mong ke qanolla lesedi, mefuta ya ho toloka eo o tla e sebedisa ke efe? Qanolla lesedi. Jwale mefuta eo o tla e sebedisa ya ho toloka ke efe? Jwale ha re kene mokgahlelong o mong, re shebe moralo, e leng schedule, moralo wa coding, methati, e leng manual ya coding, le lethathamo, tabulation, la ditholwana, di-results, e le hore sheba coding, manual, coding le tabulation ya di-results. Dintho kapa dikarolo, e leng di-units tsa qanollo, di hlophilwe kapa di difaisuwe ka selelekela, preliminary, sa ho nyakurela, e leng review, dintho, di-case, ho kenyelletsa ho tea ka mehlala ya mofuta wa phatlalatso, publication, lenaneo, e leng program, kapa filimi. Moralo kapa schedule wa coding, e leng ho fana ka moelelo ka matshwao, e leng di-label, le mabitso, e leng di-title, a supang boitsebiso le kamano ya tsona. Ke ka ho thwe moralo, schedule wa coding, ke sebopeho kapa ka sebopeho sa table, wa drouwa ka dikholomo. Moralo, schedule wa coding, ka sebopeho sa table, wa drouwa ka dikholomo, mme kholomo ka nngwe e na le sehloho, e entswe headed, e na le heading, sehloho sa ntho kapa karolo, units ya qanollo, e le ho hlahloba ntho kapa case ka nngwe, e le hore kholomo ka nngwe hodimo mane e na le sehloho se hlalosang na ka hare ho kholomo eno ho na le eng, ho setswe eng. Dintho kapa dikarolo tsa qanollo di kunngwe kapa di entswe broken down ka sepheo sa ho thoma di-code tse ka sebediswang ho di hlalosa kapa ho di metha. Di-code e ba mantswe kapa polelo, e leng phrase. Mohlala wa mothati wa coding e etsahalang o kollang moralong wa coding, re tla re sheba hanyenyana taba e kang eno. Re shebe mohlala, re buile ka hore ho na le ho etsuwang ka letsoho ka mokgwa o thweng o manual. Jwale ka ho le ho mokoloko fela, e leng hona bitswang kholomo, re itse ho tla ba le sehloho hodimo mane, heading, se totobatsana tse tshetsweng ka hare ke difeng. Jwale re etse mohlala, ho tla ba le letsatsi la lenaneo, e leng program date,
ebe taba e tshohlwang e leng news item, nako ka motsotso e leng duration in minutes, ebe sebaka location, ebe mokgwa kapa format wa ho tlaleha e leng reporting format. Hape ho be le tlaleho e mo ketsahalo e leng teng e leng on-site reporting. Hape ho be le setshwantsho ebe image, ho boele ho be le modumo o tsamayang tlase ha lentswe e leng sound track. Ke dihlohana tseo ha o shebuwe lenaneo jwale re tla re tlo arola re sheba tsena tse latelang e le mane mo bueng ka hore di-coding ke ho rea dintho ka mabitso, ka matshwao, ho latela bona di hlophuwa ka tsela efeng. Mohlala, ha re shebe dintho di-item tsa ditaba, e tla ba taba ya dikotsi mohlomong tsa mmileng, bokgoshedi, tlolo ya molao e tutileng, bosiyo ba botsitso, diketsahalo tsa dithethefatsi, diketsahalo tsa bokgukguni, tshenyo ya thepa, taba ya dipolotiki, taba ya bophelo, bokudi, tlaleho ya mosebetsi, menyetla ya mesebetsi, ditaba tsa kgwebo, taba e tshesane, taba ya thuto, ditaba tsa sephethephethe, ditaba tsa kapa tsa boemo ba lehodimo, bolipi ba tsa lehodimo, jwalo jwalo. Ke ka tlase he mane mo tla bona le sehloho jwale re kare hara tse ding re tla sheba tsena tse latelang e leng moo re buang ka ditaba. Ha re ya tlaleho eo moo ketsahalo e leng teng e leng on-site reporting, re tla sheba tlaleho ya motlalehi e leng motlalehi fela e leng journalist, kapa re ka sheba paki e leng lehlatsipa, witness kapa victim la ditlaleho, diraporoto fela, kapa re shebe dipotso di-interview ho paki kapa lehlatsipa e leng victim kapa witness fela. Hape re ka sheba tlaleho kapa raporoto ya setsebi fela, kapa dipotso di-interview ho setsebi feela, motswako wa tlaleho, raporoto ya motlalehi le paki mohlomong le lehlatsipa, kapa motswako wa tlaleho, raporoto ya motlalehi le dipotso ho lehlatsipa, kapa ra sheba motswako wa tlaleho ya motlalehi le dipotso ho setsebi. Jwale mane mo re ile ra bua ka ho e nngwe ka ba sehloho sa setshwantsho re ka sheba kgatisong, studio-ng fela, lekgotla la molao, sepetlele, ambulance kapa setsha moo ketsahalo e etsahetseng, kapa bohare ba ka tlung, kapa serapa kapa seterata seo ketsahalo e etsahetseng teng, kapa dibaka makeishene a mang. Jwale ha re shebe hape mo re ile ra bua ka sebaka e ka ba tikoloho ya sebaka e leng location, kae South Africa, kae Lesotho, kae mose ho mawatle. Jwale ha re shebe mane mo re bileng ka mokgwa e leng format wa ho tlaleha, kgatisong fela kapa re selelekela sa kgatisong, studio ka tse etsahalang ka ntle ho kgatisong e leng studio, kapa ha re shebe mane mo re ileng ra bua ka hore se seng sehloho e ka ba medumo kapa modumo o tsamayang tlase ha lentswe
re ka sheba ho bua batho fela, mmino kapa ho bua ha batho le mmino, ha sheba medumo e kentsweng ka hare mona re sheba medumo fela. Mme ha re o tlile hakana, re tla kena nako e tlang ho le TATHA mo leng tabulation la ditholwana e leng di-results ha elale.